Beautiful people, ndabaramukije mwese abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Lerna ndi kumwe n'umujene ari very talented. Reka tubekazana karibu pro ni mode. Is fresh. Yandifuza abari kuturaba muri kano kanya cyangwa ari kukuraba ko bashobora kumenya ati mbe turi kumwe nani. Ya muri kumwe na Fashen Killer. Ni artist muri Burundi avuga inyanza. Ya Fashen Killer. Imwe mu dusanzwe ukora twumvise ko wadusohoreye indirimbo waduhaye igikorwa gishasha ariko twifuza maybe tumenye intambamye warahuye nazo ni kugira kijyaye ko gushobora gushira ku mugaragaro. Okay, intambamye ya mbere kuyandika kuko nyine bisaba kwiga cyane kandi ikindi kintu uraza amatara ntabwo agumamwo washobora kuba turekodinze ugasanga ntabwo turayimara bikaguma bugenda ibintu nk'ibyo. Ya nayo nshaka freestyle gatora mbwira ngo nitira dai nkagufata nk'umwana mwiza yo niwo ubonari nkibona cyari bage how our love is broken kugumana sindi ready binera areji iyo nkubona mwibadadi amajuru rwandaje umwanya nataye birangiye ugiye biri kunjye bebe wambwira never leave me unidaba you just fuck me ngira nuko nagira muni byanje byose bikiri hasi urambabaje. Reka twereke ngaho ariko turiko tukikubandanya nyene nashaka kumenya ati wewe uraririmba rap cyangwa hip hop ariko maybe n'umunsi ujena R&B why? Ya kubera numvise no gukora muri R&B ariko ntubona ko bizava bituma udashaka kure cyane kubera ko okay afete abantu ntabwo bakunda ikintu kimwe, hari abakunda hip hop hari abakunda R&B. Umva nanje shaka ko muri mvyo international ku buryo bose ndabazana abakunda rap akunda R&B. Ya fresh show kugawe ni ya fresh show navuga ati ni nka sponsor nuvuga muri aka kanya ni manager n'umunafashe mu mugongo. Turekanye na babandi bari bagufasha mu mugongo nyuma yo kugisagara cya Bujumbura then now n'umunsi have fresh show nawo gufasha mu mugongo itandukanye n'abajya abantu hamwe na fresh media. Okay, fresh show ni umuproducer kandi asanzwe anaririmba. Itandukaniro rihari fresh show tuko twakora indirimbo avuga akakantu gasizemo ko bari sawa kandi ikindi kintu fresh show umva abazi ibintu biri ku rwego hejuru ariko bajyana kuza guha amahera muri studio umva nabiri different nuko ukorana igikorwa n'umuririmbyi abagutahura abazi n'impamba muhura nazo umva biri different no gukorana n'umuboss burya muri contract cyangwa no gufasha nyine gusanzwe n'ubufasha. Reka tubandanye menshi akamimbe freestyle yawe ya hip hop cyangwa rap. Yo impano zacu zamakasi nibavuze umuziki bavuze umuntu bivamba bikanja byubaka izina nguri baza mufiki ya kaminuza bega nivyo ko numva benshi bigize bame muri iyi game mbwira ariko kuno ndirimba no kwandika gumva turi the same koko riko nje rusake nashitse nkoko kazi no mujyame bwanje buto bereko ko impano yatumye bose babakana cyukurigo cyakagaje nanje ndaririmba ku cyari impano nari maze kubikimba aba promoter nkaguma ndabisema kugira abamposi nkamaze kubakemba ndevye mu maso ndi mutu ibeshe kuziye kuri bato fise rap rigado maniga ntupinge nk'ifisha madaso nariko mu numva kamunyaruka BJ rap iraguye nguye n'umuvyeyi niwe nyine tubona tufise ibiceyi abandi bose raputa butse sinavuye ko muje kudaba mutara sinavuye nyanza je kuraba igisagara je kurikana impano ndabiko ntubura abo bugari ko bastari naje ko notamira. Yeah good bro. Okay reka tubane ukindi burya wewe upanga project ya mu mwaka ubundi habigaruka hehe? Okay uyu mwaka turagafata kuko dufise inguvu mama tugukorana ingufu tugukora uko dushoboye nyine turabe ko twoba up man. Ikintu cyatumye mu kiringo kimaze ukora utari bwashobore kuba update cyangwa kuba gufata inzira kujya ku rutonde rwiza. Okay abadufasha ubwa mbere bwo bana nadutaye. Okay turajuragurika ariko ubu mpamvu uvuga ati umwaka turagafata nuko gusa ndi kumwe n'umuntu ari serious kandi ndi serious tuko turakora uburyo nko buri kwezi tuzatubata n'indimo twitira n'indirimbo kandi ku bikorwa bya fresh urumva ni mpamvu uvuga ati umwaka tugafata.
urabona hamwe akoresheje uburyo bwiwe uriyumvira ko doho bugarura nanarejya bavuga ko umuziki w'u Burundi atari big deal atamafaranga oya umuziki w'u Burundi urariha ahubwo babivuga n'abatabizi n'abatazi kwidanga uri hagute je tubisimba oya wovuze urariha urashaka umuco kuma umva abantu bareka kuma bizera bandi babahenda uriha babishemo ibitaye afite YouTube irariha ijura biswiriha YouTube nayo kuravye ukuntu uriha TikTok irariha Instagram irariha ego ariko uravye ukuntu bire tuvuga ko abasina basatwi babaye kubera ama okay ja barabaye kubera imbuga kandi ikindi kintu correct ja 1k buryo uraza amafaranga nibaza umuririmbyi urabizi 1k iri hagute 20,000 20,000 20,000 nyangwi na kim 21,000 really yeah emiliyoni 20,000 ati twitege rero ko ugiye guhindura ubuzima bwawe yeah tugiye gukora nyuma y'umwaka umwe tuzohura uri mu gikankara sasa okay big up okay none kubereka abandi bari bindi ubuzima bwabo bwamari bujyanye nabwo hasi okay ntabwo nabinjira sinzi uko babikora kuko uyu muntu afite uko akora keshe nkavunda ku byati umwe aho baburiye abandi niho baronkana nta strategy yawe shashuzanye mu muziki ni yawe urayumva nta kapera wumvise oya strategy yo kuririmba gusa okay afite dufite ibikorwa mani kapera nimba wazumvise ziri gufira n'abandi nice kintu ubona mu muziki w'u Burundi bakora bituma umuziki wacu utaba update cyane okay ntabwo dukundana mani turacimizanya uba wumva wafashije naka bomva ugeze ku rwego okay kandi ikindi kintu kihari benshi bari bagiriho aho wavuye rero maze gukora ukibagira aho wavuye biri mu bintu bigusubiza inyuma kuko hari abantu udakwiye kuba nk'umuntu ugasanga mwarakuranye ariko nyine afise ukuntu yo gufasha ariko ntabwo ariko arakora yumva gufashije ngo bakoze ikindi kintu ariko hanze urabizi n'ibiziki itandukanye barafashanya baraduza urakunze kuvuga ko uri umuririmbyi wa mbere muvuga muri aka karere kaburunga aririmba rap neza atabandi bantu bashoboye atawundi muririmbyi numwe yoshobora kuza amusumba flow amusumba ndibaza akavuga umuririmbyi ndabinene ariko nashaka mbwire impamvu imwe gusa ituma iryo jambo kunze kurivuga impamvu imwe interview ni yaro rero umuntu azumuziki cyangwa azi rap azumva muri kapera mba natanze je ntabwo nkikiri down ku rwego rwa hip hop kubera ko afite n'inyandiko zanje niz'abakuze nabifise nubwo mwumvisha kapera yanje avuga ati good kubera ko ntabwo je nkikiri kuri kavi ntabwo nkirimba nka vi nimwe okay ndigwagwo bwo kurimba punchline hadizi amahadi ko umva ndidifira nawe umva bariko baracari mu mugabo mu kavina kama ko bandi gutanga uri kuvuga abandi bose okay ntabwo baraba up kandi amajambo barimba bawumva reka turage gatoya respect yawe kwa Bimba Boy nk'umu legend wa hip hop muri aka karere imeze gute nari bivuga kuri wa mbere okay afite nakubwiye ati nibwo woduga gute hari abantu guma respect nk'abatatu wenyine okay Bimba Boy zombie kipem balevo mtinga aho bose ndabagirira uko nagabo ntabwo bakuta fro afite umurapini na urabizi man okay bro reka tugendabone ko kuciye kavugana ubwoba bwinshi utinya ko wakwishira oya nubwo twokubita na man Jane Digiz ariko hari umunsi bigeze kuba habato wewe na KPM na level KPM na KPM kukubita bro hari kera man bwara gukubise bro hari kera none nivyakira reka tugere kugara ikiganiro umpe freestyle yanyu cyo twugara ikiganiro ya rap okay bigira ko batanzi bagakisha gikunda badenzi barapiba intazi cindi bazana indije bakenzi yakuza buziri hasi ndibaza impamvu bavyonze mukunda barafusi nibemere ndabadenzi umazuro mufashe ku mwaka jenera gutoya kanenge utemwe tora bazashoboye kandi napoye gutagira ubwenge ije kingi mu byaka muvyemeda muri iyi game nije ndabayobora ije ndirimbo bose bakemera bakavuga peti yangu nayo gushobora so speed kurusha intamba muri iyi game ndikibasumba nije ntari muri bishamba bose ko barapanga badanda yesu we
anyway ndaniba baraperi makaraye nirirwa mubwira ko bashoboye maze ndabereke ko ari je nyoboye kwanza nibaje koga imbere yo guhiganwa nanje je ko ndi fashion umwanya gusa mba nidanje kandi bige kwandika bareke kurapa guswage concrete azumumesha kuri iyo mistari yashaje umviriza from umviriza punchline fashion above to shine game nayisize kuri minds izina ryanje riri kuri hey plan muri ivyo nzishaka nyituma Yesu ukura pa neza nabigize ingeso je nandika imitari nkakujya umutuma pabura ta pull up bro good bro yes reka ngire kurangiza ikiganiro ariko ntararangiza ikiganiro ibintu biri fashion kirakunda amasikuga ikiganiro cyacu okay ndakunda kuririmba kandi ikindi kintu okay banyita Fashen Killer afite indirimbo yitwa umwana mubi cya kuri YouTube ukora subscribe because I got a talent but without promo I can't die with it mfite impano ariko mutangiza support nshaka kwipana okay ndahari ku bwanyu nanje mubeho ku bwanje ene mushigikire okay hama ibintu nkunda ndakunda kuririmba nicyo kintu cyambere shinde niyo mpamvu nabizi kandi ikindi kintu nduba mu gihe wubaha naho udashika good bro yes